Mpendo unayenitazama, nataka tu kukutia moyo muda huu. Unajua kila kitu kama ni bado ni mwanzo, kinakuwaka na maneno mengi sana. Kila kitu kama bado ungali na kianza, watu wanaongeaga sana. Sasa kupitia maneno hayo, yasikuvunje moyo kutokuendelesha. Sababu gani nasema hivyo? Sababu kuna watu wengine ambao wanapoona mwanzo, wanaelewa kwamba kesho ya huyu mtu itakuwa ni nzuri zaidi. Wanaanza kukutia fujo na makelele kwa sababu usiendelee. Neno ambalo nataka kukutia moyo ni kwamba wewe endelea tu na Baba atakubariki. Ikiwa tu jambo unalofanya linampendeza Mungu, wewe endelea tu na Baba atakubariki. Usijali na maneno wanayosema, usijali na maneno wanayosema. Mungu akubariki na Mungu akuinue zaidi. Ufike mbali, ufike hata fasi kwenye mako kufikaka, ufike hata kwenye babako kufikaka. Mungu akuinue uwe nabii wa mataifa, uwe tajiri mkubwa katika jina la Yesu. Barikiwe. Niite mtumishi wa Mungu Ishara Neno. Amen.